Buenas and off day manay nahu dyan man ni Luhu si Pete Santos talo estigi para pago na ogan sunitek ko siya ginin ni Derido Flea Market by Fanuyam jo ifetsa pago na ogaan dia 25 de Julio sakan 2020 o sino 2020 2020 okay ya no huhentan talo ginigi Derido Flea Market na ogan no estigi mango haga sa Ospias ti mango lo u aligaw edji gay no manyuso na siniso sa edji malago pa betanom ja pwede adokko talo ja tibay usas ti pa ninalago lo bay tanom ja sempre guaha mango ginigigima pues no manulio talo esti lemongrass esti mango $2 put todo do esti mabebendi put libras 3 pesos gi libra lo timatus ti no tikahulo 1 libra kaya 1 libra pues $2 put todo do esti dan esti manohun lemongrass kada uno na manohu no $1 1 peso ja talo u aligaw di gayhali sa megay niya un sosoda stigi mitkaw no mautut gi sanhiluy hali lo sinyaha jo lokwi un tanom gi edda jaw dokko lo nisita finenina un supok gi halom-hanom jaw falangus i haletnya lo esti ti necessario na pon supok sa gayhalia pues bay tanom esti ja sempre no pwede dokko pues esti gi talo i puntan kalamasa $1 talo kada no manohu kada bunch ja tisinyaw tanom esti sa Teodoko para takanwa esti pues estigi no imas swinitek ko gini i topo no gijasti isen mamis sa ikulot lila lo gijasti lokwi jao sa gijasti pot anak ko dyan no misensin pues adjek estilo ko sa guahan no siniso ginigi topo sa bekano esti san papa sa gijas ti imas mamis lamitaw gi san papa bekano pues lamitaw sta hulo adjegi betano pues hanaw gato gi Derido Flea Market zaun sweti lokwe sa bula gi gato sinyaw na adjek mas maulik siya para hago okay adios.